uyu wa mbere leta y'u Rwanda yasubije abaturage amazu arenga 160 y'ubucuruzi muri santere ya Mahoko mu karere ka Rubavu mu ntara y'Uburengerazuba. Leta yari yaratse aya mazu abaturage ivuga ko ari mu manegeka kuko aturiye umugezi wa Sebeya. Abaturage bo muri santere ya Mahoko bavuga ko bishimiye iki cyemezo nubwo bitavuze kubagiraho ingaruka nyinshi ziganjemo iz'ubukene. Mu by'ukuri nari mbayeho nabi cyane kubera ko niho nakuraga minerivara y'abana kandi mfite n'abana b'imfubyi ndera, ubwo byo byose byarahagaze. Inzara yari turi nabi. Natwe uyu munsi wa none nk'abanyamahoko n'abanyakanama rwose icyo twisheje ubuyobozi bwacu bwiza nuko uko butuzirikana natwe tugomba kuba hafi ibyo dushoboye byose tukabikora, cyane cyane nkibutsa abantu abaturage bari hano tariki 23 nkongera nkabisa tariki 15 nyaboneka imvugo niyo ngiro muzafashe. Ni icyemezo cyafatiwe mu nama yahuje abategetsi b'inzego zitandukanye zirimo Minisiteri y'Ubutabazi bwihuse Minema, Guverineri w'Intara y'Uburengerazuba mu Rwanda, ubuyobozi bw'inzego z'ibanze, inzego z'umutekano n'abaturage bahoze bafite amazu y'ubucuruzi muri santere ya Mahoko mu murenge wa Kanama mu karere ka Rubavu yabereye mu murenge wa Rugerero. Leta y'u Rwanda mu kwezi kwa 8 k'umwaka ushize nibwo yatse abaturage ba Mahoko amazu y'ubucuruzi bakoreragamo ivuga ko batuye mu manegeka kuko batuye muri metero 10 uvuye ku mugezi wa Sebeya. Icyo gihe ubutegetsi bwahise butangira gusenya amwe muri yo, inategeka bari batuye mu mazu nayo ari muri izo metero kuhimuka. Ikindi muraza kureba neza mu nkengero ya Sebeya hagiye hubakwa ibikuta bituma amazi atarenga akajya mu mazu y'abaturage cyangwa se hirya no hino. Icyemezo cyo gusubiza inzu z'ubucuruzi abaturage bo muri santere ya Mahoko kishimiwe n'abatari bake. Bamwe muri bo barabihuza n'amatora y'umukuru w'igihugu agiye kuba mu kwezi kwa 7. Gloria Tuyishime, Ijwi ry'Amerika, i Rubavu.